Father, original father. I know you fake it. Oh, yeah. My dad was here, say, me, I'm leader and founder the later Kradon for my dad, a bush and fancy. As I say, yeah, mammy free me. If I don't want to party home, I'm a crane cheat for their style also be my bush for not party news. No, my country, my men as no, I can no one official that I'm making it clear, say, my mammy. And the legacy and say, parts never cost our agent. See, the back of Sagan upon us, and we are a regime war. Say, my mammy, and she and say. Not that's our higher call. What Barricades is here. All my members in it. Come to a pebble so. Mas o Bruno é nem isso. Yes, So Concono Edimo Erade anymore and tonight. Yame Adishano pay a babishia, I will be a Be afe emu ani na yen emame Veronica eto from Nyankopon a ode no eche wiase na ona maame abrabo de ne dwumadie so oma ono awurade tirimpo eba mu na ochechire busua wo wiase na emre so ye nyame na abefa no akoyi enunti ene aba behia kai ye maame na de edikan ya bompaye e de amane kra ewo mu se wawu adwensa kire bia ni ho ma no biem de nanso ewo gidie ani arehemu ewo ye Nyankopon mu se obetimi ahonomobo wo na temmuo mu na wode no ahyen na hema anu mu yeto so emienu ya bompaye ama yen ho se yen so ya kaise emre beso ase de maame afiri mu saa na yen so ebefiri mu ya sesere Nyankopon nhira e de ama ye ho enu nti ye de nsu kronkron bepete enai so e de akire se ye maame ti ase wo je so ba ehoro no ho yen so ye je so bo asubo yen mo a sere be ya ibenya abone pe yen si awo so
Yes, I was. Mama, your mom paye. Erade Jesus Christ. Nansa udi no nanumu no. Emma wana. Ojudi nyina adaye eye kronkron. Ewo mu se ye maame Veronica honam adane dote de na enso ye wogidie se obesan asori biem se de wuwi na osori eno ma ye maame Veronica ehome asomdwe mu ewo naye mu kopema da obema ne so ewo wani monyam emu wa oye owusori ne enkwa no ma ne hunu Jesus Christ a wo ya wo han no ewo aheman a woti aseda no emu yebusa we fa odoba Jesus Christ kona so no ye Erade wo mra eni awieye uma ye mo Erade Jesus Christ empire ema ye maame Veronica ono a wakase meni owusore ne enkwa no de ogimedie no se wawu empa obenya nkwa na de ote ase a ode ne gidie be hyeru mu no enwu da bia da enu nti empire a edidi so yi se manu si a ye nyina ye beje so se Erade tie ye mpaye enye so Erade tie ye mpaye Erade wadan for Lazarus ewu no usun edi areho chichi yen wure yen areho yi emu ye busa we ewo gidie emu Erade tie ye mpaye oma wona awawu eso eba nkwa foforo emu ma ye maame Veronica da enkwa ye busa we ewo gidie emu Erade tie ye mpaye o de osoro ahema no ehye okromfo a onu no ho no ebo Jiyan emami ema omenya osoro enegye yebusa we ewo gidie emu o de asubo ohoro ye maame eho ebone na wosra ne nwo a ema ne nkwa ma ne homeka wa hotifo kuro no ho yebusa we ewo gidie emu ohunam ene omoja no ema na pomoden ma no entena wadidie ewo aheman no emu yebusa we ewo gidie emu chichi yen wure ewo ye maame ewo ye ho ma yen gidie a ye de be chichi yen wure na yenya dan kwa enmra edi akire no ebusa we ewo gidie emu yen se awo soro Mama ya mompaye Erade tie ye mpaye a ye bo ede ama ye maame Veronica asante don kwa wafre no efri atasefo asase yi na owo pepa se ebe a oti ase no oni ni nuanum na abetena se wasomdwe mu enam wohomobro nti onam ne nyamesom epa eso ene agidifo nyina eye baako enu nti fa odo ene ahomobro eje no ebeka wabofo ene wahotefo no eho yenso ayaka yegina ene isu yesrew se obekọ so akrakra no abo eho ban obema yate ase se emre bi beso a yenso yebeye te yen maame enu nti boa yen na yentimi entu anamo a ese wo Erade na afi krakra yen ewo yakọ ne ebadie mu yesan ne amane enyina afiri yenso yesrew se ma abusu yentimi ntena se wa asomdwe mu se de be ya obeka se ye maame efiri mu ina odi ne nhira ama yen a yemu entimi entete ye de empaye ene ebisade na wodoba Jesus Christ ko na so ono ye Erade wo mra eni awieye batch of flowers ati we free Ghana Freedom Party. okay Fabella, how should see a bonfire man and the flower, what they can man. ayo macho wudi ni Mpacho, Fabella, Freedom Party. okay o wait me era ko bi aka we Abishade or Mary. Maame Vero wabusu afọ sada asomdwe mu Emma enso ese da asomdwe mu
Party secretary. Party secretary. And Kayan so said that party chairman so as that assumed we and so if the other were down president on also said that assumed emu. I face will be a car. Tiawa, if you say if you have a cock, sorry, into Abiana, but your old president. Voilà, Dedi can better was any sorry, ma. A Busiane party for you. Kaka can say, I did a uniform here. Then Fabera. Ah, Ubian say, with a woman father. On any party when a cabo on me, I demand. Now, we say, bring it and so hard on my baby before so. I say, Emma Menin. Now, yes, I strength say, we are bonfire man, no party no. And then cabo munia from Kukana, or my gun in 90 and come. If you say, Manano, you could do young fans for her. Then for when you saw better. Be so, party independent for see if you have. The local with them was sorry. I think I send a mobile for you. Say, my new one, if you made the audience. If I better for a bar, won't you may we know some cop. Obedi, the Coney name, now any sorry, not for sorry boom. And any more than a coupasi. Now, if you have, Yakabia, young money, my Monica Chan, Sana, money Fradberry, everyone for that. And so in Empire will be a random to them, my monk, Madam. Every chance of the moon now must the mine I have and I see anything. Yes, so that I must say, my many free moon now, Munja no more. And in Paya Biaka Biade, you do a sort of them, everybody and I at their mamma. There's time for everything. Mra, I say a three, and Mra, I say you soon. Mra, I say me, and say Mra. Also, the beer on your means, Major partner name na area Stammer trade and Sanso India, and or your money. Imagine I am leader and founder, Her Excellency Mammy Kadonko. Maybe we'll be on say, Yami, also. Madam, I am sorry, father, or original father. I know you fake it. My dad was here, said, me, I'm leader and founder the later Cadon for my Dana Bussian for say. As I say, your mammy free me, but on my party more, I'm a Yakranachi for theatre, still also be my Bussian for not party news. No, my country, you join my men as me, and they know what I feel, I'm making it clear, say, my mammy. In the legacy and say, parts of the Kosovo agent. See, the baker second upon a Samunia, I wish you more. Say, my mammy, the cheap and say, I said, I'm the man gun for in your position. I must say so. A rather animal and Tana. Two for Yankopo in Shramo, a journal, no banner, and it's soon concron and no. I was here for you, my dear, I will now use a barrier, yet my iron call, I will assume be a moon. You will see a farmer, said the AC cannon, or you can say with no way. Mammy Cran, on any Bob Brana, or by say of a text dinner, there be said the moon. For your hennet, or hennet, and you know, I say I'm probably a hennet ground. I am a maker on Gonyano, you could in important now, the Boama, be in a national. Mamma would not maintain here in your bar, no car. I make a Conia bar. Ah. Over Hema, or Tabushanachi, a sort of chili party, maybe being in us once in a friend. You know, I may do a unsure. Yeah, because I saw me, my man back. A friend about for to every chairman. It's Mohana say, I saw for no car. They come here, Papa, and then my father on here, do be our BS. Titles and for was some woman or that Yamobile. Yami won't come home, they are sure Mubia. Yami on Shaman, my Yamana fish, my meat for Munjayada. Danny Dana Muba, the teacher, any dim come fire, my meal.
na se da pa twa to a meka de Roman father aye flag bearer sisia olidi party ni de esem am nyina na mo mpa ibon makokodu ne mo fanta papa na chi na Galan Freedom Party yen kosoma ne nye kesensen se de ni si hunu na so man nyina hia ya bonidi aka se Roman father ne party so e wo ha me no mo ka se so party secretary or general secretary onso be ka sakakra en se ntwefo mo hu se enye enipa ba ko mienu ne ba ne mo party ni nyina nkasa e person wo ha general secretary and general secretary e be ka bibi kakra che ne wo ha ya party chairman so onso be ka kakra da wase ebe fasa akwanya we so eda obi biara ase asafo a ene ombeje ayen maye bie ye mami emuno so ebusua any party Ghana Freedom Party for eda mo nyina ase media fo a mobile ese nyankopon enhyira mo ye mami ekuadonko ade fefe a obeye e ma Ghana man no ye na oja akiri edi ma yen no ye behwe se ye besumu na ye ma ne nisuade hunu enwu kwa be bia oye kudu ye no me me party fo ebe gine mu ni aye ama ayefe nti ene bra ye hia wo ye mame na iso no ye nyina ye mfa nkabomu biakoye ye mame ti ase no na odo nipa nti sa odo na odija ye no ye nso ye nhwe se ye sa odo no ebe tua so bi ye obi bibia ohun se ne nua na onfa nche bibia bibia no ye nyina ye nhwe ye mame no ye hu se ye mame no ni suade hunu no eno na ese ye nyina ye di echi enti ene de ye masa de enye bibi foforo e wo ye nyina ya bra abomu na ni party a oja ye Ghana Freedom Party no yetumi apagya e de akodu bebia ye nyina yakoma ebeto yeyem ye do bibiara se nyankopon enhiro bibiara era wasena biem na party chairman so ha and force me ko wi no man ka bi de ene ka ne man tabanku ti party chairman wa dia onso be ka bi kakra na e de atu ko to gem na da chi bia de akai ochame edase ebeda oman ni nyina ase otweja mpo nyankopon se waboye hu bai nempo afe enenne no bibi boni bia ensa nto party bi mu yesere ne se odo ane nka bomu empanifo se obi ye wela yintimi nchisa no yintimi nchenji no ma meti ase no okoba bia na ebisa no se wuni ho a hwa na wo se me mabedi akire ho Roman father enkase ne ma me ni ho no se me chairman ya ye benya kase ma me ni wonti ye kase ye de support nyina e de ma Roman father se odo ani ayemiye ene tema wo no onfama wo bia na adofo wo ha nyina ne party manyina no so no ye sere otwojampon se omo obia ho bai na bere so a ye nyina ya ka bom ni apagya party no baabi e wo se de party ni duru no ye de aduru na se ma me da wada asomdwem eware nka mo amen yo obusia for ye be koso a se ye wo ha de na ewi ma me ba wo ha obusia for ni asori ni party ben fo na onka bibi kakra emfa nkyere anuanu ma wa si mere kasa kakra na enti woni akabia wetu akabia seda acho ya meka ne se ndo obi bia ase ni kan da se da banya yankopon se ma me free ma fi ni wo ma yanta tinka boni bi aseda to so me de ma fada ma fada se ma me koja amene ogina me chechi chapa de me ma me ye ma me de me papa ye ma me ni nyina ho ma me se me da na se pa da ne party fo nyina swase de busiano swase da wonse ye wo ha de na papa wa ha ben force opanyin dwaru ya na nsu asa yewura ayo hene ha ya papa a sebe ne yire ne be kata ne da chi kwakwa wa ha nti obeka kaka chere na yensu dia tu kutu gem na da chi bia ye huna e da kai no papa kasa kaka na the masimi rebe the mekano e ba ya kani na so so se mekin bibi kakra the masimi rebe nka do nyankonko twe di ampo ase wono boss to boss ase wono onim de eye no ye manama the ma to so mi no asofo mpanimfo yi ade a woma ye nkura agi ne nsem saa na ese ba mata ma chi free se me yiri ko ne kra chiri omukuta me ne akwada yi bia ni ho aya atoche kura
damase me brebe aso fo mpenimfo titiu ne patima no me kra no chese no me hu de ese meka damase me brebe mpenimfo aya mo bae iti atwamu kra no sese ya na mtese se president kra o man penin se ni hwire ye mfa ma ne maame efe asai jema roho na adwuma ni gie ese ye nyina ye ni gie de maseme bribi na kakra meka biwa ne se mpaebo no mo onyame atie dadada se miri nyame mfa ne kra nsie yie na so yemu na titru me bei na one nananom nyina sɛdeɛ suban papa ekuta maami ekuya woni ya menko na me ma baabi pantra na mpabutiefo ne onyankompon fidiampon na nkwere soso no onyia no ho na sɛdeɛ woyɛyɛ no tumi a yɛ ekuta wo ana onyankopɔn tumi a yɛ a wode ma wo no ya wode bɛbɔ brawo Ghana mamu hanom Febi man kwada yi manu nananom agro wona so esi nyina ya ne gie de maseme brebe do tumfo nyankopon ase yo bisa fo baby adu ya wie ni sa enka opanyina ka se ke no nanso penifo simi ko bi no man ka bi mfa nka se nipa bi o ha mo ya dofo no party matitu abusua ni kromafo nyina dodo na wa ha bi pese omo ka bibi kakra ye mo makonya kakra bi no bi o kakra aka na wi a e de asede twa to kra da otumfo nyankopon ase ti obi a pese o ka bibi fo ya ye de radiasi se ene ye jaye ma me kwan krakra me nso me ne party ne kasamafo eno nti ye ntimi ntena ase ye be sorry na ye adwuma ne ye ne denden se de ma me yo no na ye ndie san se ye mranti nti e be yo amana broso ama ma me ne din akoso aka o memu awrade nso we bia ye sere se obi akọ ne kotodwan ma mfa ne paibo enta party ne chi edamasi yo abisa fo edamasi be bia bedu de e ma me kwadan ko ye ba be ja wo ha na yakọ na me hwie ne yakoto so ho ye sere wo se fa otumi ne wo ho din ne ensi ya wo di gina asase so ye tumi na fata wo ba Roman father ti san sa wo kan san na wo film wo se mini wa Roman father wo nyina machi wo nyina manam no nya bibia afefefe kama papa nso ampa wasama wo kan na won teacher nteso hu form fa ne kataman 5 wo de gu so ye nti misre wasama do ye oman a wakoto nananom no mpenfo a momfa mo tumi no ma ho den no munyan santa Roman father chi no move party no fa nkonkan na dane da ye bodin a ye bodwetia ne ma me kwadon kodin aka ho obusiafo mo ha nyina ye da wo bibia ase obi amra o sey na da je bibia obi ahwe bia otumfo nyankopon won hye manem ene due ye dia aseda ebema twedi amponyankopon sanse ade nne mu no ka se ye mfa aseda ema no good or bad ye dia aseda ema no ya na me ka se me obi a me ntam pe brofo ka na me mama leader and founder Ghana Freedom Party Her Excellency Kyodonko ya na opese de bia kan ye kromu kasa and legacy back where because of edis so no my brofo back where me dey say ene it is war in am say mama free that was last year 28 October 2024 ene ni 1 year celebration Ghana Freedom Party ya kan busuan ho na ye adefefe na meka say e dia step de dika be ma twedi amponyankopon na se de tosmienu e dia ma leader and founder in the busuan Her Excellency Kyodonko in the busuan our man rally behind party Ghana Freedom Party o man to ya ntwene Brian Mami free momuni ya anto ya ntwene ama ina kampo ma ya dia FA TNS say celebrate Mami 1 year anniversary say party near this year so na ye emano efe ya say Mami tiase a ko be amana efe coincidentally no na ye baby Mami song omo afori omo bo say party ni gine mu na say ke Mami tiase ko be amana efe no major party na dem na ye amana efe say Mami bia o bia no nani ebeje de kan say party no
ye mami legacy no idea ye be follow ye be ye ama na chen sana ye mami kra wo no na oye no menim se me kan say ya bia obia no obon nsem e de ama party no izan se otias no kan otunanu to ka say menim se me ni wani pass me si betimi ahwemachi de ama me ono hu the reason money casa na obi nya na de kwa no ye gina ha am making it clear say Ghana Freedom Party enya ade a egu Ghana Freedom Party it is not dead enwuye Ghana Freedom Party sena na ye ma metiase sena oye no neba Roman Father any party executive general secretary obia ni supporters of Ghana Freedom Party Jamaican say Ghana Freedom Party it is not dead say ma make you don't call free more Ghana Freedom Party is not dead ye any pay fuchine ebi ko ejebi ye na emre so a ye be ko ba ye nyanko ye a ye ma me o Ghana Freedom Party ordinary ejaye no Jamaican share party supporters in Ghana for na ne say Ghana Freedom Party enwuye amon hwe nim come 2028 God willing omo hu niema Ghana Freedom Party ebeye I don't say so far me hwese na mamu ekono na both parties no bia ye na famu dia both NDC and PP ehwe papa ba His Excellency John Dramani Mahama wabeya for almost be 1 year ni means enkase me man percentage rate no say why ade anase onya ade but the mechanic say oye na famu die obi no chief for Sempa Kodo so ye man America kra because I feel no aba ye man America I feel no aba na ye hwe de ono so be ye kwakọ kudru na ofuni honuma na hwe say Ghana Freedom Party come 2028 ade a ye be my mama legacy no ejina on a positive note to make that central form to be behind na say na pay ni teacher madam share party supporters they say Ghana Freedom Party are leader and founder Oko party here that's come to stay and enguye so enguye the can say me da mun na say modern empire bomb support atayechi Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa 7 to 10 days. And I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodowo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di friwo ababe drew omami ho e de ama wa asumdue a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko anase empo no ota honomo nenso kobia wani ye ontanta KB Logistics say o frani yi nkutahudie anasa woni nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se ofra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fawo airport na afi se opese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akirechire mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba akubio no say oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo say ye de no wo from especially with your services yes surrender aka ho no bo say cheap it may show bo ahye unkran say KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da say o pay ne adi nkomo a ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne adi nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo